Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni mama Nazareth. Ngiyaxolisa. Ngifuna ukufakazela inkulumo kamfowethu. Izoba yodwa nje kuphela incwadi. 2089 is chronic. Aba nengi lapha ikhonza ezinhle kwakhuluma indoda uDavida. Le ndoda yake yaba nesifiso enhlizweni yayo yoba yakhele uNkulunkulu indlu. Uthi ke uNkulunkulu kuyena kulenkosi uDavide. Uthi Davide wena unokwazi ungakhela indlu ngoba izandla zakho inegazi. Uthi ke mntanami indlu mina sengiyoyakhelwa indodana yakho uSolomoni. Uma le ndoda ngalila ngihlezi siyayibiza indodana yayo ngoba kwakuyindoda ehlakaniphile. Uyayibiza indodana yakhe uzoyinika lo uNkulunkulu uthi wena Solomoni indodana yami. Azi uThixo kababa. Uthi ke mntanami yazi uThixo kayihlo mntanami yazi uThixo wami. Umkhonze ngenhliziyo epheleleyo. Uthi mntanami lo uNkulunkulu engunika yena namhlanje ubamkhonza ngenhliziyo epheleleyo. Indoda ehlakaniphile yayibiza ingane zayo ebesihlala nazo ebesitshela ukuthi bantu bami ngelila nguphombela wathi esandawula ukuthi kwenzeka ukuthi akhulume ngoShembe afake indaba kaShembe einganeni zakhe angakhuluma indaba ukuthi ningibona nje angeni kulwamuzi bantu bami ningangeni khona. Ngoba lezo ngane uyayibulala. Umkhonze ngenhliziyo epheleleyo. Uthi ke mntanami lo uNkulunkulu engunika yena
wena mntanami umkhonza ngenhliziyo epheleleyo mntanami. Nango umphefumulo ovumayo. Bese umkhonza mntanami ngomphefumulo ovumayo lo nkulunkulu engunika yena. Ngokuba uJehova. Ngokuba mntanami lolunyaza engunika lona. Uhlolisisa izinhliziyo. Mntanami lolunyaza ihlolisisa inhliziyo zonke mntanami. Wazi izinto zonke. Lo nkulunkulu engunika yena mntanami wazi zonke izinto zemcabango mntanami. Uma umfundi. Hawu mntanami lo nkulunkulu menginika yena namhlanje mawumfunde umfumana. Uma umdele. Kodwa mntanami mawumdele yakukudela naye inguna phakathi. Ngiyabonga. Indoda ehlakaniphile yenze njalo iyayibiza ingane zayo ayisho ukuthi bantu bami bayangihlupha lapha ethempelini obani nobani nibayangihlupha abantu bami ngoba ukhanda inzondo einganeni. Zifile ingane zabantu namhlanje mfundisi bakhokheli zifile ingane zabantu bayayibiza kuyaziwa nasekhanda kuphilile kuthiwa woza lapha fika umshumayeli ame lapha ngaphandle ngizokunika inkonzo nkosana apha ngiphethe kahle lapha ethempelini ngifuna nje mawusu ayifaka amatshe amakhwayithini ingane ethi ngaguqa lapha abasikhohle ukuthi ingakanani ethi ngaguqa lapha besiphatha lo mbhobho abesibona bonke abantu balapha ethempelini bengalutho sekuyiyo kodwa umuntu kwezomshumayeli phendula isagile isuka eThekwini ngoba isagile iyoshaya ithi ngiyoshaya eNkandla ngibiziwe iyothi ngaphuma lapha ihamba inweba ithi ngayishaya inkonzo file ingane zabantu ebesikhohle ukuthi labantu ebiguqe phambi kwabo oyisa abayizalayo nonina abayizalayo kodwa inabasha yisho njalo inabasha yisho njalo inabasha ithi asizazi insizwa ukuthi singakanani thintwa lensizwa ehlala phansi ingane ngele indaba enza abantu abadala namhlanje zigamenxe sizawukhula bafowethu sizawukhula angikhuluma indaba yodwa sengiyahle ngihlala phansi ngelinye ilanga abantwana abahle kwakukhona umfana lo mfana wayemncane wakhulela eplazini lo mfana wafika emncane wakhula lo mfana wathi angakhula wazwazala ingane lapha eplazini wathi mayisekhulile lo mfana eseyizela ingane uthe ngelinye ilanga elima eplazini lomlungu elima ngeinkabi makuphenduka isoyi wayisebona itshe angalazi lelitshe uthi inhloboni lelitshe wayethi mayilibuka lihlangane nelanga bese lishintsha imbala lenza njena wayisephanda ngesandla emisa inkabi uma efika kulo uyalibuka lelitshe uthi inhloboni yatshelena Jabani yatshelena ngiphethe wayesegijima umlungu wakhe wathi mayifika umlungu wathi basi wathi umlungu hey vahanani wayesethi hayi ngiphethe lelitshe wayesethi waselibuka lo mlungu wangena endlini wafaka izibuko njengozungu walifaka izibuko walibuka waliphakamisa lashintsha imbala lenza njena lelitshe wayesephenduka lo mlungu ebuka lo mfana uJoseph wayesethi Joseph lalela suka namhlanje Joseph wisicaba singaphezulu kwayicebo zonke ngake ngayibona hawu sizicebo eManazaretha amen hawu nibatshele labangazi ngeke ngizwe umuntu ethayo nikhonza unyazi khonza ushembe umuntu hawu sizicebe sinolele ngaphakathi kwendlanza amen sona namhlanje Joseph isicebe singaphezulu kusho lo mlungu lalela Joseph ungabusaye emasimini ngena lapha ebathroom yomesisi wangena phakathi wamgeza wakhipha okhakhi bakhe lo mlungu wamnika waqoka wamnika amabhuzu amasha wathatha izinto zikamelisisi wamgcobisa waqoka yayinhle lendoda wayesethi sona namhlanje ngeke usalala lapha enkopolo sizolala lapha kuma backroom ngelanga ukuthi uzohamba ngisazofona ngifonela abaphesheya ukuze ngi-organize nabo uhambe ephesheya uhambe lalela idayimane yayithola idayimane lendoda uzohamba lalela idayimane Joseph uyalala phesheya bafika phesheya base behlola ivalue yalela idayimane injani yakhe ivalue silapha nje emseni sonika lapha eNkandla sizosha uthando lo muzwa semseni izobonakala lapha ivalue yakho Ufune yakhe ivalue namhlanje uzofuna yakhe ivalue uthi yami njani ivalue njani lapha eNkandla
ihlala wayesafona lomlungu efonela abelungu bakhe phesheya basebemfona wayesethi nginomuntu wami lapha ngizomletha lapho phesheya ngelanga lokuthi ngifuna mayifika lapho nifike nihlole ivalue uphethe idayimane elingekho ndawo nizohlola ivalue yaleli idayimane bese nimnikeza imali yakhe abuye eze lapha wayenomusa lomlungu wayesekhuluma naye wayesethi Joseph uzohamba Joseph uye phesheya kodwa uzohamba ngomkhumbi wathi uzohamba ngomkhumbi Joseph uhambe naleli dayimane wathi mawufika phesheya ufika bekulindile phesheya uzofika ehlole leli dayimane lakho bese kunikeza imali ubuye uze lapha kwasiphelezelwa kwashaya usuku lokuhambe ngiyaphuthuma maNazaretha insizwa eziningi nesikhathi sincane yayisiphuthuma bayilungisela le ndoda yayisiphelezelwa ngama Range Rover isisigwili phela yayisiphelezelwa iyongena emkhunjini mayizongena emkhumbini wayeselithatha leli dayimane lomlungu wayesefaka esikhwameni esincanyanyana esimnyama esinentambo lapha phezulu wayeselithatha wayeselifaka lapha ebhantshini lakhe uJoseph wayesethi Joseph hamba naleli dayimane ulikhipha phesheya ungalikhiphi endleleni uyolikhipha phesheya mawusufikile la uyakhona wayesengena uJoseph lapha emkhumbini wathi mayingena lapha emkhumbini base bemkhombisa wathiwa Joseph uzolala lapha emkhumbini ayikho into engekho mawufuna ucima kwa Joseph uzobusuza lapha ayikhombisa yonke into ekhona emkhumbini wathiwa mawufuna ukugembula nayi indawo zokugembula amakhasino wayesebuya wabuyela lapha endlini yakhe la ayibekwe khona wahlala wahamba umkhumbi wathi umkhumbi wathi umkhumbi wayesehamba uJoseph wayesehlala lapha endlini yakhe bafika bayembuza Joseph can we get you anything to drink uthi angafuni lutho ke singakulethela okudlayo akafuni lutho usuthu ubala ngoba ucabanga into azobuya yiyo ucabanga into azobuya yiyo wayese engena wahlala lapha wathi mayihlezi wayeselikhumbula lelitshe lakhe ukuthi konje lenze njani manje bona ilanga wayesethi ake ngiphume ngime lapha ensimpini zomkhumbi wayesema lapha ensimpini zomkhumbi nalo ulwandle luhlaza ulwandle wahamba umkhumbi wathi mayimile lapho ensimpini zomkhumbi wayeseyikhumbula lento yakhe ukuthi yenze njani wayesefaka isandla lapha ebhantshini wayesekhipha walibuka lesali ajopha ulwandle manje sali blue manje lelitshe yahlaka kancane lensizwa yathi abangazi iyacabanga lapha elokhuzeni emkhumbini ukuthi mangibuya ngizobuya sengiyitycoon ithi mangibuya ngizothenga iplaza eloqala ngofaka kulamanguni ithi lesibili ngofaka kulamablamane ithi lesithathu ngiyolima kulo cabanga izinto zonke izinhle zobe nazo injani iveli yakho lisekuwe konje liseke mina umfana wamakhoba mina umfana wamakhoba hawu lisekuwe cabanga izinto ezinhle walibuka wathi angaqeda ukulibuka waphinda walifaka walibuyisela wabuyela endlini wahlala waphinda wakhumbula ukuthi lento inhle kangakanani akadela ukuyibuka wayeseyaphuma futhi wama lapha ensimpini zomkhumbi yaphuthuma walibuka abantwana abasha basezulwini walibuka wathi angadela wezwe ukuthi inhliziyo yakhe idelile manje ukulibuka wathi mayithi uyalehlisa ufuna ukulifaka esikhwameni laselehla ngengalo wathi uyalibamba lashaya lapha esifubeni wathi uyalibamba lashaya ensimpini zomkhumbi wathi uyalibamba lathi qwambe emanzini kwagcwala umoya eswini hawu sesihambe kangaka kanti kuwe segcwala umoya dayimane kalisekho sambe kangaka kanti segcwala umoya idayimane kalisekho kwagcwala umoya eswini umkhumbi akukho lapha fanele ume khona kubuyelwe emumva kuyobhekwa leli dayimane alikho ngeliphinde litholakale wabuyela endlini dangele walala babathe Joseph uyagula naye emkhulu sakhulumeki uright Joseph right ayikhulumeki kodwa umkhumbi uyahamba yaphambili sisemkhumbini umkhumbi semkhumbini lo mkhumbi ushayelwa unyaza silindiwe phambili maNazaretha engcebo angazi noma siyofika siliphethe yini dayimane
yazi siyafika seliphethe uliphethe yini idayimane mhlawumbe seseyihambela nje uzwa ngisho ukukhuluma nje ukuthi awalisekho idayimane uzwa ngisho ekuguqile ukuthi awalisekho idayimane akasamazi omdala akasamazi omncane sekuyafana nje konke kuhle angiphathi uma kuwafaka umqhele wengwe awafaka amadevu gcina ngasazazi ingane sikhwela phezulu kobaba wahamba umkhumbi ihlobo zami ezinhle enkosini wathi mawufika umkhumbi phambili wafika elindiwe kundlela we-red carpet ulindwe ngamahasha namakalishi kulindwe usigwili hawu siyofika sinjani kubo kaShembe Yathi mabifika basebe wayisehla lapha emkhumbini umzimba phansi ukhathele akazi nokuthi uzoyichaza ithini lento wayesehamba lapha red carpet sekuhamba inyama akasekho yena basebemthatha bahamba naye wasefikwa lapho kufanele kuhlolwe khona basebethi Joseph khipha idayimane silihlole wabuka enhla nasezantsi nawe uzobuka enhla nasezantsi naye wabuka enhla nasezantsi khipha idayimane Joseph alisekho idayimane wabathe alisekho idayimane abantwana benkosi uma besingabambelelo onyazini kuphela ngoba siyahlupha nezinto esibambelela kuzo ngoba siyaphunyuka uma yithi uyakhipha babatha ekhipha Joseph hayi uthi hayi siyayichaza indaba ukuthi kwenzakaleni bathi Joseph you are stupid you are so careless ngenkolo yakho bayinqaka nje swambu uyinqaka nje kodwa engathi besingabambelele onyazini singabambeleli kuzo zonke izinto ngoba lento yokubambelela kuzo zonke izinto yasha insizwa sengihlala phansi insizwa ngixolele yasha insizwa lento lensizwa inecala lapha bayifika lapha lensizwa idlungulile iseyiboshwa lensizwa seyithathwa isiyiswe ecaleni mayithola ibheli yasigijima enyangeni iyothi ifuna umuthi ukuthi winelele icala ithi lenyanga ngizokusolva lokho zisho njalo nani masezindlala ngani inyanga NABACHU bafika la usho inyanga la uthi inyanga phela uma kufika la Nazareth awuright NABACHU bafika NABACHU Ishangilile le ndoda ngizokusolva kusho lenyanga uzokulula kakhulu lokho uzokunikeza umuthi lo muthi uzowuphuza uzothi mawusuphuzile leli thuluzi abathi ulisebenzisile ukwenza leli icala lizovele lidonseke lishone phakathi ngeliphinde libonakala uthi mawuqeda nje ulwini icala bese ubuya ngokunikeza umunye umuthi ngikhuza wena njalo uthi asibambelela kuShembe kuphela Zobe sengunikeza umuthi wokuthi leli thuluzi lakho libuye futhi. Uyajabula le ndoda yathi ngempela ngabe ungisize kabi base beyinika yayisithi gala gaqa laseshona phakathi mayisimile lapha eboxini ndoda uyalivuma icala noma uyaliphika ithi le ndoda ngiyaliphika. Uliphikelani icala uliphika ngobani ithi ngoba lento ekuthiwa ngiyisebenzisile ukwenza leli icala nginayo mina. Angaze nje ngibe nayo. Wasafanele manje fanele ibhekwe le ndoda ngoba isecaleni phela ivulelwe icala. Yayisihamba besithela nawo ngale bayibheka wathola ngathi hawu ukho lutho nje. Yayisiluwina le ndoda icala. Yathi mayilwinile icala le ndoda yayisihamba isiyenyangeni iyophuza lo muthi wesibili ofanele ukuthi ibuyise iyafika emzini wenyanga kusililo. Inyanga ishonile. Babona ngendoda ikhala bayitiphuka phansi phansi ibuza kwenze njani kuthi ubaba lakhe ushonile iyababamba ithi akekho yini emshile kulomsebenzi wakhe iyakhala indoda bathi awubandla shuthi bemthanda ubaba kanti indoda ikhalela ithuluzi layo bese ngabambelela kuShembe okungcono bantwana benkosi Nkosi boyisiseni kuzwile